Esente ezi nijija kuhwera abantu mu byanga by'amaziba aswa hamwe na ahoja okukora emirimo etarikuteganisa bisharara. Omu kutandika kushohoza sente ezi aba Maziba Farmers Water and Environment Cooperative Society omuri Kabale batungire miliyoni 68 kandi okuruga ntungamo abakabasheshe Conservationist Farmers Water and Environment Cooperative Society batungire miliyoni 83 kandi abarufuha Farmers Water and Environment Cooperative Society batunga miliyoni 52. Orukwebembera Victoria Water Management Zone Stephen M. kandi wabakurira okutongoza esente ezi yayoreka kigendererwa kyazo. On the performance of these different income generating activities that these cooperatives are undertaking. So we are going to ensure that we monitor and see the business Emo nagira ngo hariho muringo gutebekanisiwe okwe sente zirahwera abantu. Ensimbi zonna in totality government zetademu revolving fund eno kuyambako okuma obutonde bwensi naye n'okulaba nti abantu abeera kumpi n'obutonde buno bajimibwamu mu ngeri y'amaka gaabwe n'okufuna ebintu ebirala bye bakola. Bamwe abatunga sente ezi bayiriko kuba barazikorese bakarinda eby'obuhangwa. 10 cyaho aho kuba ori kureba ndetaga inputs ko kugira ngo ubwoki bwa parking buze ha level eriyo kandi shubire nyetaga n'ebigumi eryo mureno kugira ngo kore a demonstration iyi younger generation baze kwija bakegeraho kabakongera kubakundisa kinjo ki iro bwire buringo sitegereze kugira ngo baze kuletera sente zo mu gihe twakora abakabiri bwire buringo niza ko ari nkora project yabo kuri seko ko ni chairman wa bakuza ko batunge ko ku Southern Division kasete twani tukole imirimo yitu ya burijo yo kuhinga abandi kulisa mutawo nabandi kupakaza mutawo. Ministry y'eby'obuhangwa neyereka ngo Uganda efererwa obucweka 30 harigana bwe bisharara omu myaka 20 hingwire. Gashakwa Job namanya. Twaza kumura